Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moya mokgethwa. Heletsa mahlo a rona kwa dithabeng mesong ena letšatši lena. Re bitsa sefela maabane re ile ra ba challenge ka hymn number 11 bo ka modimo wa kganya ke no kholofela go leba modimo moruti Kgatla. Re ke go dumediše
ke dumediše moruti, ke dumediše Phuthego ka kakaretso, ke dumediše ba ga Kgatla ditlou, ke dumediše ba ga Mahapa Bathokwa, setšhaba ka moka bagwera, meloko le metswalle ka moka ke a le dumediša. Sebaka se ke se filwe mo se senyenyane fela ke sa bohlokwa sa go bontšha maemo a rena ba ga Kgatla, gorena re mo maemong a mabjang, gore ke ditlou mogo wa bona o sa wele anyane a master mo wele anyane o tlotswa ke lena, le themile go go tsoša go tlogeng bolwetši ba mogalabe, malome ya rena, papa wa rena, mogolo wa rena, le le gona molamo wa rena. So ba Kgatla ba re ka thekgo ya lena ba bona mmogo go la go tsoga, o tla ba wa bolela sekeng sa gona fela ka ge le dira tše di tshwanetšeng di tshwanetšeng ke gore monna yo ke monna wa thapelo, monna yo be e le monna wa koša, ene ke re ke a lebelela ga go ne lentse le le shotang ka re ne le di mantse a pele di-alto, di-soprano, di-bass, di-baritone, di-tenor ka moka tsone ke bona di le gona. So se segolo gone jale a re tšeng karolo gore bana ba Kgatla ba tle ba kgone go humana khomotso ya maleba, ebile rena e ke ka moka thebile le kole le re tsoša mo re benyamile ele re re tšwelang pele bjale le re thekge le tse gore ba Kgatla ba tia ka lena go tloga medinyeng ana molalaine ya tsene go ya motupa wa sekgopo bentse monna o a tsamaya le tsela tše go ba o fitlhela gae ba ya seema ba tsena re ke le botse le go le le re ja ra rapela, le go le le ra rapela, le go le re tsoga ra rapela, le re tšea maeto re rapela ke le ka sia monna le bona le ba bone ba bolela ya ba bone ba sepela gore ke ditlou a kampa ba šomiše ntho difane tše dingwe mara santše le ditlou ge le re reng tshwareng bjale ba kreste tšwelang pele ka go mororiša, tšwelang pele ka go moreta leina gagwe a kgone go bonala, a kgone go kwagala, a tsebege le lefase le ka mokana modimo a be le lena, a tlhele lena, a tlhele rena mmogo ditheletišitše ka sekgausi ba ba tshwareng ke thaba ditheletišitše gore yalo le bane le rena letšatši le kama itshwara mara ke a leboga. re a leboga tate Mankga ba re fole le ditlhatsi fa ge re tloga fa le ba botše gore re be re latela COVID-19 protocol le a bona fa sese ge maikutlo ya puo wa sanitizer ka mantšu a mangwe re nokono di a kgonthišišo ya gore ge motho a ka sepela fa a swarwa ke seswaraswarane o tla be se a se jefa melao ya COVID-19 ga re sana magaishita le re fe the sermon yeo e kgothatsago a ke gane flofa re boloka mentšintši yo a sokolotšhaontšhetšego magologolo a batho ge re ka re bolela ka bao ba sa tlong go fa the tribute
lentswe la sekgowa le a tswelela mo le re tribute ye ka the simple meaning ya English e bolelago to show a re beng as brief as possible. A re tšeng temana tše pedi fela tša re tlo kgopela ba babedi, re tlo kgopela moemedi wa ba Kgatla ka ba tswelele fao ba tla be ba bitšwa ba etla fa pele ka sona sefela se e a itshepelago modimo re tšeng ditemana tše pedi ba gešo ka mafolofolo. Ke dumedise ditlo ka moka le batho ba ka moka le baruti ba ka le morena Ntshwara Marapo o leng hiti ya ka ke tlo dira tribute for malome, but before I do that rakgadiflo o tla leletša ka morago ga ke kgopela bjale Ntshwara Marapo. I'll be brief. So ke tlo dira tribute ya motho e le gore mo go rena as family he has been a David and he has been a Joshua in our lifetime. Ke tla tlhalosa ga ke ya pele gore ke bolela bjang ke re for rena ke David le Joshua of our lifetime. Ko tsalong ya tsela ya ka gore šetše e ya bofelong. So ke kgopela go bolela le lena ke re ba e le gore ke ba phošeditše ge ke sa phela mo lefaseng le lena ge e le gore go na le mo e le gore le nagana gore le mphošeditše le nyaka go kgopela tshwarelo. Nako ya lena go bolela ke yona e gore ge šetše ke sepetše 21 malome was called to be with the Lord exactly a year to the day.
God be with you till we meet again, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. baruti ba rena moruti wa rena Prof Kgatla bagolo ba phuthego ya prof ge ba le gona le phuthego ye rangwane a beng a seba mo go yona ba batlileng ke rata go le dumediša mo leineng le le botse la morena wa rena Jesu Kriste ke re gape ba ga Kgatla le ba mahapa modimo a be le rena motsotsong wo a re dumeleng ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta, amen. Nna ke nna monnyane kudu ka mo gae le ge e le gore ke setlogolo sa mathomo ka kwa ga mahapa se segolo sa mathomo se ba mahapa koko sa ra le ragolo ba gonnong go ikwešha ka go ba le setlogolo ke le moruti gore e be moruti ko gore a be le molekane ge ba boledišana le yena ba re le ba ga mahapa a fitlha a ikhumanela lenyeloi a ikhumanela motho o mo botse nna ke Kgatla gore ba re ke tshwana le yena gore ke nne o mo botse taba ja sepela relationship yela se khotse sela se se ordinary sa o dore motho ke mogotsi a sa tisha ke lenyalo nna be ke le stroy be ke le kakanyana ke bile le matlhatsi a go bona dinepe tša ge ke stroy tše bo mmane ngwana moitsi ka dirokwana tše di blue tša o tshwana le mask o re o apere ke sa ikgopola ga botse ke sa lo monyana ka mengatsana o boela ka nka no ba ke be ke se ke fitlhi mo nka kgonang go tlhalosa everything mara ke na le nnete ya gore I witnessed the marriage re kgonne o bina taba ye re a e leboga ka gore modimo o itšegofaditše ntle le go senya nako o na le di-example tše dintšhi tše ke dimang go difa ka baka la gore rangwane e be e se mogonyana rangwane e be le motho wa lerato o e leng gore o accommodative o kgonne gore a dumelle mmane ngwana mitsi go accommodate batho ba mahapa starting with firstborn ya mahapa bo mma Sesimfolodi. I can give you an example ya gore nna ke be ke just tutulane ke tla di holiday be ke sa ye gae la mathomo ke ile gamphatlhela mo ke tšong o tlhakana le Mmanra Maite le motsetši wa gaogela mo re tšong o thoma koša Mmanra Maite o beile kae Vaseline re tlhaletša gaogela re le ka ga Kgatla re le ba ga mahapa nka theoga le bona ka mo ka ya go Mmane Marta o a tseneng sekolo a dula le ba ga Kgatla ka ya go Malome Thoja le Malompomi o rile a tsena ngwana Mokhube be a dula ka ga Kgatla Malome Thoja ga bereka ba le ko Phalaboro o be a dula ka ga Kgatla together with Malompomi the list I end e tšwela pele he le rena nna ke iphinne ka baka la gore bo sena mo ke sa e le Phalaboro le di la ona be le mpitša buduwa di holiday ke ipsina ka go raloka le bo khomotso le bo sina so o actile jale ka morwa wa mahapa e seng mogonyana re ipsina le kgone re bolela re re go nyalana le ba ga Kgatla o tišitše sekgotsi sela ra ba le matlhatsi ra tsena ka matsong a borutho ra rangwane
taba e botse ya Rangwane ke gore ge o tsena o be ana le kamogelo e botho o be a le open a bontšha lerato o tla dire go tsene ngwana wa go mo botse o ke mo ratang kudu-kudu ke na le nnete ya gore motho o mongwe mo wa tsena ka mo mantši o mo be a hwetša wa tseba wena ko o rata kudu-kudu a dule fase a be very very affectionate a o botse taba be a sa tswa fo o tlhalosa taba especially a tsofala o be a no thoma le tša ge e sa le o mose a shera lerato la gage re ipsina re sa lakalle go tla go etela ba Kgatla ka gore re be re amogela ke borangwane pele ga ge ile manongwana mitse a na le jelasa fela rape a tsebo gore a se lena ba gago ke nna ke lena wa bolena a se yena wa bolena ke mmotsa ke re na re ikgodiša ka Rangwane ka gore o re amogela ka lethabo le legolo nna the peak ye ke nang le yone nka se tsogeng ke e lebetše ge morwedi ya ka a apara Cape Town a se nke ke belo a ka kgonang go mphelesetša because le tse gore la mathomo Cape Town you fly ke di-expense ke rile ke bona gore ke ikgagetše ka tla mo Dalmada ge morwedi ya ka second born ya ka Lalu a apara ka ba botša ka re ke ya Cape Town mara ke na mo felesetše Rangwane a re ke tla ipatelela mane ka o felesetša wena ngwanaka by the way Nandi se ka lebala gore ngwanaka a bontšha lerato le a nang le lona ke rata go tiiša taba gore mamhla ke celebration 91 years Rangwane e bile a gift to us modimo o re file yena re ipsinne ka yena re tlošela re mo gopola o be a le open mo ka tšwela o se o tshware selo o tla re no o tlo tšwela le panananyana e se gona ngwana sese o tla re mamtlhona ka mokgo ke pelilelong ka ona a ona dipilisi kore a le open a sa tšwafo go o botša jwale ka ngwana wa gage so re ipsinne ka yena ditou re leboga kudu ge e senke le bone e le bo unfair ge ba mahapa ba itla ka mo ebile o ka re motho mo ba le dominate a ke re le rena re thuša gore ge e le ka košeng ona le ka se re kgone re opela gore re overpower re batho ba ka moka pele nako ngwe ka fumana le be le fila ka mokgonyane o mongwe le re o ka re ba re do laetša lerato la rena go lapa le batho kwa re a leboga mane ngwana metsi ke rata gore ke re le dirile mošomo mogolo wa go lela Rangwane go fitlhelela nako ke hello yes I think se se a bereke ke a leboga ke be ke sa ya go ba mahapa ke re ke leboga moya o renneng magareng a lena le ba Kgatla thekgo e le ifileng bommane ka gare ga bana ba mahapa ka moka ona motho wa go loka o mo kind o mo soft yele ka mane mona metsi she is the best hana tshele ho tsena motla o thagalela a shera le wena se o nang le sona ene ke ka baka leo bana ba gago ba be ba kgona go amogelega ka molapeng o ka re modimo wa ka mo thuša pelo ye a nang le yona ya fetela baneng ba gagwe talking to her kids go motho Sina Emmanuel nna ke tseba Rangwane a be a le rwala le tla rose re raloka botlhe gore re kgone go ba ka mogoreleng gona ka yona nakwane ke ka baka la gore Rangwane o be a sa lebale gore mane ngwana metsi o tswa kae he le di-holiday nna ke a gopola be le tshwana le ba ga Moitsi ba ga ragolo Moitsi ge re sa bone lena ka kua gae re be re bona ba ga Moitsi jale o ka re modimo a ka re thuša bana ba mmane ra no tshwarana ka mokgwa re tshwaraneng ka gona ra tiša come what may ra tseba gore re bana ba motho rena le ba Kgatla re selo se se teng ka baka la gore mane ngwana metsi o šegofaditšwe ka lena ene le bile le matlhatsi Rangwane o šegofatšegile o na le ditlogolo le bona ke bone gore ba khumana motlhalo o mo botse nna ke re ba gešo o ka re re ka ithuta mamotlhao ra ithuta
ka se ra ngwane nna he was more of a father to me than just an ordinary uncle. Ke leboga kudu ge mmamotla re mo reta re mo tumiša moswara marapo a ke fetse ka gore moya wa rangwane o robale ka khutšo. Ke a leboga. Putšago ye tlhompha morena wa rena Jesu Kriste e reng ke bušeletšeng ke re re a leboga mokone re a leboga sesinandi lefile dipolelo legatong la ba ga Kgatla legatong la ba ga Mahapa re a leboga. Ke laeditše gore re boloka Mokgalabe yo a bileng le bophelo bo botelele ka gona ditaba tša gagwe ke tše ditelele fela ba gešo re under the control ya COVID-19. Unfortunately, in 20 minutes time, the hash e tla be e tsena fa ge ba tsena fa ba ra gore ba khumana re feditše re a sepela. We are left with only 20 minutes, and in this remaining 20 minutes re sana le sermon. Mokgalabe moruti Kgatla o bolokile batho ba bantši o bolokile le baruti, and it will be proper for us to remove a proper sermon, a proper farewell. Ke sa rapela ke kgopela ke re let us try to be as very brief as possible. A re tše ditemana tše pedi fela tša seteng se di ba sa madi re bitša ba babedi ba moemedi wa bana ba Mokgalabe le Sekhomotšo le moemedi wa ditlogolo tša Mokgalabo Moyagabo Thoka ka mapolopolo re tše ditemana tše pedi e bana ba tla mo pele. By a tribute to our father, who was a very disciplined man and very punctual in terms of time. So we will tshwara marapo ka taba ya nako re tlo tlhompha kgopelo ya gago ka baka la gore is not what we say here e tla changeang anything. Se re tlo se bolelang rena re le bana ba Mokgalabe gore re leboga batswadi ba rena ka kgodišo yeo ba re fileng yona, re leboga lerato leo ba re fileng lona, re leboga thuto eo ba re fileng yona ya gore mo bophelong ba gago you have to work hard, but you must also have integrity. Seo o se dira e be selo se o tla kgonang go se emela, e ka se be seo se dirang ka dikhoneng ba re batho ba tswelela wa thoma o tšhaba. So ka yona taba eo rena re le bana ba Mokgalabe le mokgekolo re leboga setšhaba seo se re godišitšeng ka moka sona ka gore re le bana ba baruti o godiša ke batho ka moka mo o sepelang gona, re godišitše ke batho ba Moletlane, re godišitše ke batho ba ga Mphahlele, re godišitše ke batho ba Phalaborwa, re godišitše ke batho ba ga Mokopane. Ka moka bona re leboga le mmarena gore yena le papa ba bile gona ba re godiša re sa le ba banyane, ba re tlhokomela ka mokgwa ba re tlhokometšeng, magole a re bileng le ona ka moka ona ba re guida bjale ka ge Malomisa ma boletše gore ba re fa guidance ya gore bophelo go jang. So re se ra le tšeela nako tshwara marapo ke a ke ba papa ba tlo rata sermon more than taba tše re di bolelang, so re fe moruti nako ya sermon. So ke tla bitša moredi ya ka le yena tle ka spiki a re šwašwa re kgone go feta ka spiki re kgone go fa moruti sebaka.
Thank you. Thobela ka gae ke nna Meagabo ke nna setlogolo se segolo sa Ragile. Trying to compose myself. A giant tree has fallen. Ka letšatši la Lerago la tlhokofetseng ka lona pula e nele dikatso tša gage le dikgogo di be di rasitše ka morago ka mo ke le dimantsi ke ga re bolela gore ya no di a kwa gore Raholo a sa le gone. I knew then that a great spirit had left us. I think we are still processing how we feel about his departure, but we know that life will never be the same. We are grateful though. We are grateful for having been given the opportunity to experience him. Raholo e be le character. Ba phela ne ditori. Ba tla go botsa ditori tša ge tša grantse sa le mošimanyana. A fetša mo tla go botsa ka his Shakespeare and Hebrew monologues. He was a man that understood and he appreciated his craft with precision. I'm grateful for his lessons. As Batlogolo, I think we all are grateful for his lessons. His words of encouragement and support. Raholo was always ready to say, well done, Motlogolo. Leka moso akere. O ska fela pelo. O leka gape. Tšwela pele. Gana ka mokgwaneng. He enjoyed the idea ya progress and improvement. Wala go no phela bona go go tswelela kae mo bophelong. O rata mo kae. He was a reflective man. In his final years, he would share with me the different decisions that he had made and how he had arrived at those decisions and what had become of his life post those decisions. Re went into re bolela. Le ke tla tsamaya ke re ya no. Mogala o kuša bophelo ba gore o gatile mo kae le gore diphoso tša gagwe di be di le mo kae. And that's what he instilled in me. We are grateful for his love, for without it, nkebe re se mo ka mo kana re. During this period, I've been reminded of the many lives that Raholo has touched. I imagined quite a welcoming at the gates of heaven for Raholo. I imagined Raholo laughing, greeting, and excitedly shaking the hands of those that departed before him. Raholo had quite the firm handshake, and when he was excited to see him, the handshake wouldn't end. That imagery lifts my spirits. It lifts my spirit because I know that he's in his element. Now, le ditlogolo tse dingwe le dikgogo le dikatse tsa gagwe re tla mo gopola re bala ka khutso go di gore la ka mo gae nna ke nna Kagiso nna Motloholo. The message it says, it's a great blessing to have been blessed with your presence. Very seldom people have the opportunity to have grandparents for the greater part of their childhood. As just Meagabo a boletseng ka ona, gore handshake ya ona sometimes ne le ka re ke wrestling match ha o fele. I'll miss that tight-gripped handshakes you give me upon arrival. I've missed the jokes that you greet me with about being able to see next year. I'm sure next year. Next year. I will miss your laughter and smile. I will miss sitting in the garage with you and listening to stories about your long and eventful life. Most of all, I will miss your prayers for us that kept us protected, safe, and gave us drive to keep on conquering. You have impacted the lives of many, and your memory will live on through your teachings and the tales of those you have generously shared your love with. We will continue to make you proud as you watch over us from the heavens. I love you, Rahul. Molaetša o tšwa go Botumelo la Luli Thabiso Dithato. But we have such fond memories of Rahul and we will miss him dearly. He was always affectionate, his eyes full of happiness, and he always had a loving smile on his face.
His distinct voice filled the room and always had a lot of wisdom and knowledge to share. One special memory we all remember is when you joined Mama and flew to Cape Town to attend Sis Lalu's graduation. Your love and support has always meant a lot to us. Thank you for the memories and the laughs and the tickles. We thank God for your life and the impact you had on all our lives. We will miss you. Rest in peace, Rahuli. We love you. Malome Moshe Richard, it's a time to be agile, a time to be you have taught us to reconciliation, you've taught us laughter, you've taught us how to make decisions, to pray, to transform into a boy, to a man. I do not worry about your spirit. I know that you have ascended to heaven. You are in paradise. You are with God, for He knows your works. You are a gift to us. I know you are preparing a place for us in heaven. I know you will know us and those who have acted righteously. Malume, your efforts were not in vain. Your vision was clear, and we must also elevate our family and just don't settle. Malume, I love you. You are a born king. You are a saint of our family. A saint is not someone who is easily swayed. A saint is strong. A saint suffers, sacrifices, but does not compromise. A saint lives forever. Thank you for all you've done for me. Today I know how to walk, talk, and navigate the narrow road. I know how to succeed in this path that can be brutal sometimes. It is for us to carry the load and help each other, but also to be fierce and brave people. Please continue to intercede for us while you are in heaven. Your spirit is in a place where there is no suffering. Your spirit has been exalted, free from worldly burdens. You are with other angels, saints, and God. You are in heaven. Re leboga dipolelo ka moka tse di tsilego setlhomoso le batlogolo ka moka dipolelo re di kwele sebakeng se ntle le go senya nako phuthego re bitša fa moemedi wa kereke ntate SC Matlala re tla moemeletša ka temana e tee ya sefela ga le mpotša tshepo yaka re be re swanetše re ne le ntate Mashaufa fela ke tla di tlogela Professor ST Kgatla ba tla be ba re botša gore ke ka lebaka la eng re sene bo tate Mashaufa sebakeng se ga jalo a re reng ka mafolofolo only one verse ga le mpotša tshepo yaka re bitše mogolo tate SC Matlala motsamaisi wa mosebetsi a fihle ko go leboge ge be se ka baka la nako le taba ya maemo a naga mo re leng gona nakong ya jwale e be tla be re reta lešole empa le go le jwale o utlwelela kereke e reng kereke e re Jerusalem, Jerusalem, we can't forget you because you wrote your name in the palms of my hands
ke kereke ya United Reformed Church ga e felesetsa ntate wa rona e re re ba Kgatla lena kereke lena ba setse mmogo le mogalabe ona le mo mogala wa fetetseng gona dikerekeng ka moka o tla phala borwa o fitlha ke keno ga re kitla re le lebale go bone leina la lona le ngwetswe le maphelo a badimo a letsogo lame ke Jesu Kriste a bolela kereke e feditše o tsena CMM mokgatlo wa bontate gona o tsamaya ke ntate wa rona ne re tsamaya le yona maoto a matelele re etile ke Professor Kgatla re sepela maoto a gole ka baka la Evangelium D utlwela kereke e reng utlwela CMM e reng e re ba lelapa buka ke Jeremiah 33:3 e re call me then I'll answer you mpitse go nna ke tla waraga ke tla go go botse ditaba tse digolo tsa kwa pele tse wena o sa di tsebeng re tla buka ka mangwalong amen o tla tsantsani a leboga ba gešo re ya kitima re ya go the obituary reading re tlo ba re ditšafa Dr. Sebatlo go šomane ba tle ka fa pele re ba ditše ka temane e tee fela go roriswe rato lena only one verse ya ba batla mo pele ba re balela tša bophelo Our beloved father, Reverend Richard Kgatla, commonly known as Rich amongst his contemporaries, the firstborn of the late Samuel Moshe Kgatla and Frida Mankone Kgatla, was born at Khatshifane in 1929. He completed his primary and high school education at Lapuela and proceeded to Skoongesig, where he completed his junior certificate. Reverend Kgatla went on to attend Bethesda Teachers College, then Stoffel Chrétien School at Lehiga in the Northern Free State, where he pursued his education in theology. In 1960, after the closure of Lehiga, he, together with other students, was transferred to Tafelberg Seminary to further his theology studies. He completed his ministry training in 1962 and in 1963 was ordained as a minister. Rich went on to serve the Lord through the following congregations: Zevediela, Mokopane, Lerato, and Namahane, where he retired in October of 1996. He also served as chaplain in the SANDF. During his time as a minister, Rich gracefully and proudly represented his congregations at Northern Synod and General Synod of the Dutch Reformed Church in Africa. Moshe Kgatla was a father, grandfather, uncle, and brother to many that he had the privilege of encountering in his 90-plus years of life. He is survived by his loving wife of 60 years, Wanamwiti Emil Kgatla, born Mahapa, 2 daughters and 1 son, a son-in-law, grandchildren, great-grandchildren, 4 sisters, 1 brother, and multiple nieces and nephews. He lived a rich and purposeful life and will be fully missed. Moruti Mogalabe Kgatla no ba khoshanyane nyane fela ka gore le ngadile ba sekgowa mola ja nna re bitsa re ka la phase le khureng la bo mojeng ke fao a khumane go dithuto tsa primary re a leboga ga re tlo ba le palo ya digare ba gešo the reading of rest. Instead we are going to have a tribute by Mbundela family. Batla ba
kofa a re ba emeletseng ka temana e tse fela ya motse o re o tlholegetšego ka lebitso le tshwaramen la morana rena Yesu Kriste amen ke eme fa pele ga lena ke rata go leboga go tshwara marapo moruti meloko le metswalle ke eme pele ga lena ke tlo le tsebiša gore senatla se se robetse mo o na le mo se tswang gona motho o mongwe le mongwe o na le mo a tswang gona gore o tswaletswe kae go dira eng so Papa Mogolo Kgatla batsadi ba gagwe ba tla se bidela ga ratho okay ke mo ba tswang gona as a group ya families tša Mundlela families tša Gabapela so Kgatla e tšwa ka gare ga di-family tše pedi gore e tle e be gona e tlholega Kuku Frida batsadi ba gagwe okay so le sale ke le tsebo rona ga go tsebotse ge motho a tšhalela e ba gona mo lefatsheng o tlile jwang gore a be gona batsadi ba gagwe ke bomang so senatla se bela ke batsadi ba go tšwa Sebidiela re tlile mo re tšwa Sebidiela dipelo tša nna di robegile dipelo tša nna di le botlhoko e ba ka baka la gore senatla se segolo se wele tlhogo ya Kgatla e wele ka fao ke re go motšegang ba gešo go motšegang ka moka ga lena go motšegang modimo a bele lena re a leboga mma re leboga kudu ka maatla molaetša o le o tšweleditšeng phuthego e tlhomphegago ya morena wa rena Jesu Kriste ka boikokobetso bo bogolo ke be ke kgopela ke re bao ba sa kgwahlilego go etša nna emelelang ka maoto re tšeng ditemana tše pedi o mogau wa modimo re tšea ditemana tše pedi tle be re emeletša moruti Professor S.T. Kgatla ba tle ba re fe molaetša o mokgethwa go tswa go ntate modimo
batho ba bodi ba baretele o kamela o ka wena ke rata gore dire tirelo e ka go kopana ke be ke ratile gore ba ba na leng matakala re dire mmogo ka moka rena re be mmogo mo tirelo ye ba ba tshwere matakala a poloko ya moruti Richard Kgatla re re ka leina la morwa la tate le la morwa le la moya o mokgethwa thušo ya rena e leine la morena modira magodimo le lefase magao le khutšo ya go tšwa go modimo tate wešo ga e be le lena a re ipoleleng ka pisalome ya 24 pisalome ya integrity e kokile bana ba e bolela lefase ke la morena le makokokoko a lona lefase lotlhe le baagi ba lona tabe ya morena go to namela mang ke mang wa go to ema felo go kgethwa yena yo o tlo amogela tšhogofatšo wa morena o tlo wa tlhelela ke modimo wa go mo emela ye lena dikgoro katologang a tlhama lena meyako ya methei go tsene kgoši ya letago re a leboa ba gešo ke phiriperile semone ya ka ka tsela ye gomme ke ngwadile ke na le yona she ke bentše ke no re nako e ka re phasamiša ba felele re taba tswela le se sengwe fela molemong wa nako ke ta tšea sebakanyana se ke re tshware mola le ke tloelela family lena ba bangwe ba letileng le lena le be le se le sepela le so thero ya rena e tšwa go pisalome 73 pisalome 73 ke pisalome ya tafita beke e ka moka re be re bolela ka dipisalome ge re gomotšana ge re tlhompha re bolela le ka bophelo jwa moruti Kgatla ka re dipisalome ke di-response tša batho ge ba responda mogau wa modimo ge ba bone gore modimo o ba diretšeng bjale re bala pisalome 73 pisalome 73 ke be ke rata go bala temana ya pele le ya bobedi le be ke ratile go di bala go fitlha ya lesome fela ka baka la nako nka se di tshwara temana ya pele le ya bobedi ya pisalome 73 e re ka kgonthi modimo o šetša Israele o šetša bapelotshekege mme nna ke nyakile go kgopja lenao la ka le nyakile go tshedimoga mme nna ke nyakile go kgopja lenao la ka le nyakile go thedimoga pisalome ke pisalome ya sehoro sa boraro mo dipisalomeng dipisalome di divided in 5 categories category e ke pisalome yeo e wela mo kgaolong ya boraro ke dipisalome tše di thomang ka 73 go ya go 89 ke dipisalome tše di kgobokantšhitsweng jwang fela pisalome ye yona e ngwadilwe ke Asafo e be le motho yo ba bereka kwa tempeleng Dafita ba mo tlhophile gore e be music leader ya go bereka kwa tempeleng gomme seemong sa gae re se bapetša le lekgono re ka re be le moruti Asafo e be le moruti bjale ke Kgatla e be le moruti ke rata go tafao e le mantšha le taba ya bophelo jwa moruti Kgatla e be le moruti gomme o bolela ditaba tše šišang mo pisalomeng ye ka nako ya struggle ka nako ya struggle against apartheid mo Afrika Borwa go na le batho bantši ba ba rile nna re latlha Bebele re ka seke ra e dumela Bebele e tlile le magoa
bebele e šomiša gore e re gatelele. Mara ba rile ba fita mo Psalm 73 ba bantši ba re fetola megopolo ka Psalm e. Psalm e na le sa sengwe se e rutang sona se re sa kgoneng gore re tšwele pele re Modimo a na sona. Psalm e phapana le tše dingwe gomme ba fetoa ba bantši ba re fetogile re re Modimo o ba le gona. Psalm e nna ke e lebeletše e bolela ka bophelo jwa moruti Kgatla. Moruti Kgatla re boletše maabane ra re o thomile le obituary re boditše re o thomile kae. O ile kgamphatlhele botse ke nyaka o thoma gona mo a fihlile ngaga kereke gona o ga e ngaga ya kereke o thomile ka foroma ditina. Ke ba kae baruti ba ka fitlhang ba fitlha mo ba ka foroma ditina na ba ga kereke a foroma tina tšeo a ga kereke kwa Seleteng le lekgono kereke eo e saene le lekgono for more than 50 years kereke eo e saene o tuile mo o ile Phalaborwa ga le Phalaborwa le hona o haile kereke ka morao wa foroma gomme ga le fa Phalaborwa o ile ditše dikgolokulu ka maa o tswa ba šweu o tswa le batho ba baso. Moruti Kgatla ga bolela o re ke be ke tloa Phalaborwa ke iša bana ba ka marobathota ke ba iša sekolong. Ge ke ba latlha fao ke feta ke ya Synod ke ino seka taba tša Phalaborwa gomme o na le batho ba ntsoetše ba re bang ke rafiwe mo mmerekong. Makga a fetang a mabedi a ya Synod wa jo seka ditaba ke rata go bolela ka Psalm ya 73. Re ya he o fita kwa Synod se fumana ke sena molato ba re boela morago. Ka sa ke buile gape ke kwa Synod ba re boela morago. Bothata ba ba ya mo Psalm yo ya re ho motša ya re bontšha re bophelo bua o re ruri morena ke moleta Israele morena o tshaphala lentšu la gagwe fela temana bobedi ya ke re lebelele e botlhokwa ka tsile magatša mme nna ke nyakile go kgopša lenao la ka ke nyakile go mo nna ke le Asa nna ke le moruti wa Israele nna ke le ya thomamišitšeng go lebelela tempele leoto la ka le nyakile go kgopša o tofa o fa mabaka a wa dirang gore a bolele ka mokgwa o re e ke lebeletše ba babi e ke gore ba dumela le bona ka mahare ya kereke se se bolela mo bolela ka ba Israele ba rapela le bona ba tsena le kereke le bona ba šoma le fela ba motšala ile ka re moruti Kgatla ke tlou gomme ba na le jini ditlou di na le very rare jini e ba bangwe ba sena le yo ya go bereka hard work ge le Phalaborwa a bereka o tare wena o lebeletše wa re nka be re leboe Modimo re re Modimo re file kgaoleng o yena re wena o tlo tšhabiša batho kereke o ruta batho gore ba ntšhe tšhelete batho ba tlo tšhaba mo kerekeng. Moruti o re nna pele e ruta eng nna ke tša sekolong ke rutilwe boruti gore ke dire re phutšhego be le boikarabelo a tšena moruti fermata o botsa ke ba bangwe ba re ya o mothibela. Moruti Kgatla phete mo bophelo bjo bjang mo Psalm mo o re lenao la ka le nyakile o thelele ge ke bona tšeo ba ke reng ke badumedi ba di dira ka nyaka ke latlhile Modimo. O tšwela pele o re bona batho ba go ba lebeletse ba atlega ba na le boikgantšho ba na le boikgogomošo ba na le mona ba na le borumolane jo go makatšang fela ke makatša ke Modimo a ba otlhe se ya se bolela mo Psalm re ke makatša ke Modimo a ba otlhe rena bao re direla Modimo rena bao re tshwereng ka thata rena ba re ga dikereke
rena ba re ha diphuthego rena ba re išang batho go modimo ke rena ba re thomarwa gore mo ka ba ka mokgwa oo re be re gopotse gore bao ba sa direle modimo ke lemogile re ta fetsa ka 10 selati ke 5 minutes rena ba re sa direle bao rena re direla modimo re wela mo tše tshwana le tše leoto la ka le nyakile o thelega ke nyakile ke kgeloga ke nyakile ke tloela modimo ke nyakile ke tloela bodumedi ka baka la seo ke se bonago batho ba ba sa direleng modimo batho ba ba senang taba le modimo ba atlega o re a ba lwale o re ba sepela ba ikgogomošitše na se tšona ke re di bonang na se botlhatsi jo moruti Kgatla a bo tloela mo lefaseng na a se botlhatsi jo re bona mo bophelong jwa gae na o ka re modimo a ka re thuša o ka re rena re le maAfrika ka kgatelelo ya rena e re ebile le yona o ka re nka be re ithutile se sengwe ra re ba ba tshwana le moruti Kgatla ba ba na le matsogo ba ba na le mponelopele ba ba kgonang go dira dilo ba ba kgonang go ntšha letse mo lesikeng ra ba thekga ra kgona go tšwela pele but ga o jwang bophelo jo re bo bonang ga o jwang go ba sa tlhokagale gore moruti Kgatla a ba fetilego tšeo ke di boletseng go ba sa tlhokagale gore a be a le mathateng a ba leo na o ile a mpotša a re kile ka goa boima kwa Phalabong ka re gane kamo ka baka la batho mola ke be ke dira mediro yone bo fela mopisalo me gore nna ke nyakile o thelega ke nyakile o thedimo leoto la ka le nyakile o robega he ke lebelela batho bao ba sa direle modimo selo ba atlega mo bophelong rena bao re mo direlang gomme re le mathateng a gore ya bona thuto ya morena wa rena Jesu Kriste na moruti Kgatla ke šetše ke boletse ka re ke phetse le yena ke be šetše le taba ya ka ya gore every week every 5th day mo bekeng ke tla ke ba bona ka magae ke tla ke ba bona gomme moruti Kgatla ba nkaneela tše tšohle fela lentši la mafelelo le a ileng a mpotša lona o rile gore lo ke a o rata le wena ke a bona wa nthata le nna ke a o rata mara ke nyaka botša se o re ke dile o nyamiša I'm going to disappoint you disappointa ka eng o re ke dile o tsamaya and you are going to be disappointed you know soroka phata se se jwale se le sampalela ka se bo re nang ka sentla jwa gomme o le jwala ka nnete moruti Kgatla o re tloe fela le a re tloete a dijwa ke re o bana ba gagwe ke re o ditolo tša gagwe ke bone mediro ya lene e le dirileng le direla batswadi ba leng Khomotšo Sina Emmanuel le babereki ba ba lemoga ke le bone mediro e mebotse eo le dirang ke re modimo a le dire ka botse tšeo le diretseng batswadi ba lena tšeo le be le direla batswadi ba lena tšeo le tla direla motswadi wa lena ya šetšeng ke re modimo a le dire ka botse ke rata modimo ke roriša modimo ka botho jo a lefileng jona ka ponelopele ya lefileng yo ke kgona go bona gore moruti Kgatla o le rutile o le bontšhitše tsela gore nna tsela ke eng modimo a khutšo a dire ka botho go tloga jwale duša ka sa feleng semone ya ka botlalo ke na le yona ke tlo lefa yona gomme le tla kgona go ipalela yona a rapeleng modimo ya maatla ka moka ntate ka morena wa rena Jesu Kriste re a o leboga re leboga malaeledi ya molomo wa gago re leboga ntate o maatla ka moka ponelo pele ya gago yo re bontšhang yona re leboga mogau wa gago le lerato la gago re re moya wa moruti Kgatla o robale ka khutšo gomme ntate o maatla ka moka o phethele lentšu leo le bolelwago
le re ka bona ba ba apere mošweu o kgonago motho a kgona go babala ba le pele a setulo sa modimo gomme lentši la re ba le tlhonela ke ba fiwa kgwela morene go tloa jwale ga bate ba tlo tšea moputso wa bona gomme mediro ya bona e ya ba latela go leboile modimo e ba le rena le jwale le re tšwa le o ya dirapeng ka ena Jesu Kriste morena amen. Ntate Mashao ba le mo programeng jwale ka ge le be le kwele maabane ge re le mo thapelong o khumana molaetša o mmitšang gore ke timela ke no gae ga fitlha gae ba khumana molaetša o tswang sepetele gore ba ye sepetele gomme o ya fao be ba biletša go ba tsebiša gore kgaetšedi wa gagwe kgaetšedi wa Mashao yo ba lwala a le kwa sepetele o ithobaletše ke ka lebaka le le bonang ntate Mashao a se gona mo ke lebaka leo re ileng ra kgopela mogolo SC Makala go tlo tšea legato la gagwe kgopela ba Mashao le bona maemo ba le mo go ona amen. Tate moruti Professor SC Kgatla re leboga sermon e maatla re a golofela gore e tsenele ke botengeng ba dipelo tša rena ke molaetša o saeng go ba ga Kgatla fela e fela gore na ka moka re tla ikokotlela ka yona e tla ba tsela le le bone leo re tla go phela ka lona le re bonagela maphelong a rena le ditseleng tša rena modimo a le dire ka go loka modimo a le okeletše prof le tsweleng pele gore fepa ka tša modimo re a leboga. re a leboga ba gešo ge re fitlhile mafelong ka tsela ye a re theeletšeng gore na re tlo sepela jwang ya mathomo ke a re na le mme re filwe mahapa fa ba tlo ba re fa gore na ro sepela jwang e fela pele ba e tla fa re nolaetša ya gore re tlo ba re kgopela banna ba thuše go rwala mokgwa wa rena ge ye mefale go mo tsentšha ko hešeng bo mme le bo mmamogolo fa dikoloi šitše tšona mo pele le tlabe le tsena ka gare go tšona e fela e reng ke kgopeleng fa mme re filwe mahapa tshwarelo ba tle ka mo pele maina e tla ka mo pele ka mo le re seng gore na go ya pele re lo sepela jwang le sepela gona pele ba latetswe ba dira e nngwe ye bo moruti Kgatla ba sa e rate ba re ba latetswe ka compilation of the list ba re so ke ditaba tša COVID-19 ge re ya kua pele gopolang gore go nyakega 50 jwale re no golofela gore ga se go be le bao ba dirileng bošaedi bo bontši bo bona batho ba segaga bo rena re felang re bo dira ga ba tle fa ba dio reila ba ya dirapeng jwale wa ba wa khumana ba ga bo moko ba palelwa go tsena bona ba šetše ba fitile nomoro re a golofela gore a se go be jwalo ga re ne bao ba ka bang ba šetše ba le kua pele re tlo ba re sepela ka listi tate mahapasi ba bona ba tlo ba re balela gore na re sepela jwang go direga eng o ke ka wa ka modiro ko mokopana ke go bala maina a batho ba e leng gore ba tlo kgona go fitlha ka go dira re na le Lucy Bushomane, Kate Kgatla,
Flora Kgatla, Sani Kgatla, Tibato Shomane, Muru Shomane, Simon Simenya, Isaac Manka, Moluko Ramashala, Samuel Matala, Agei Kibababedi, Monica Maripa, Thabo Malachi, Lili Kekana, Dibora Batela, Karabo Mashilu, Safam Mashilu, Mani Maijuel, Manara Maite, Nandi, Mama Hono Itaba Mama Hono Mfolo, Malume Marcos, Komoto, Utimoji, Emmanuel, Sina, Kenny, Ewo, Kari, Mehabo, Palesa, Ketisha, Umi, Info, Mtusi Mahari, Ravali CT Khatla, ST Khatla, SC Matala, EM Mujapelu, le driver tare. Di comité di lemo yo vera kakatela mama hono busana mela ko heshi mama muntu family car number 1 utona mela mama hono kolodi ya ba mami mai juan ke bomba ya ba Rafadi Flora Rafadi Kate family car number 2 Manara Maite Rafadi Lucy Palesa Binho family car number 3 Mia Havo Sina Umi Num bailo ngora serba vale mo batano ko vale ona aseka thate yare na hor kam gawar na kara ko ni ko ko kya ni wona ke ale go ga tate mahapa ke no ba ke le mo ke go re a go gona mo listi ne ya go makatsa bana ba ka ba gona mo listing na tsebe ke ba bone fa ke tsuba ba ya ga utse ba le tseleng jwalo a ke tsile nna ke mo ga bona ba tata nna ka tsotsena jwalo ke ta bona la le bona or na le bona re tshadisha mankane re le ba not on the list ke ta bolela le bana gore nna le bona re dijo ke a leboga re gopela setela bo moruti ba e konto le banna a rieng re o thusha bona metsa mogwareng a re opeleng o fitlhela re tlo setela re a leboga jwalo a ke sa le laetša gore fitlhela ke setetse le diopela ke kwele go ene le ke dingwe ke le di ratang kudu diopeleng le diopelele kua godimo ka mafolofolo re a leboga bagešo Mama Mori.
ye black. Ye black. a se tša rena batho di tšwa wena ke ka badi wa mo pelo ya bana le dipelo ka moka ya bo ba tswalane le lapa le re rapela jwale mo leine la Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Amen. Teo ya morena wa rena Jesu Kriste re tlile ya ropela le sefela ke sepa gore re na le sona moya re rileng gapile pelo lefase lela re rileng gapile pelo lefase lela ge se bona a re tšeng le lala o tšwele pele gomme re dira jwale o ta ba theoela e re tatemane ya bobedi ya sefela seo re a hama re taba re tšea boipolelo bja tumelo paragraph number 4 ya pele ga confession ge mgo wa fološetšo le lala o tšwele pele re dumela gore Modimo ya iponagaditšego ka boyena bjalo ka go rata toka le khutšo ya nnete gareng ga batho gore ke Modimo wa batho bo ba hlakago mo lefaseng leo le petšeng toka e ileditšwego le bonaba boledi le bao ba fošeditšwego. Modimo o bitša kereke gore e šale mohlala o morago le gore Modimo a tiša toka go bao ba gateletšweng le gore bao ba senago sa go ja ba fiwe dijo gore Modimo a lokolle bagolegwa ba boseng ba bona bao ba welego Modimo a ba thekge a šireletše bašele a thuša ditšhiwana le bathobogadi gomme a ba šireletše tseleng ye kgopo le gore o be le tumelo ka mabaka a apetšego ka molaetša o amegile kudu gomme bohlokwa bja mošomo wa tumelo ba ile tšwa mo nageng yeo ba belegoleng go yona ke ya bodumedi fela batho ba ba gapeletšwe go arogana ka lebaka la setšo se tiša le go kgodiša bošele le letlhoyo. Thuto ye nngwe le nngwe yeo e tišago boitshwaro malo gomme e se ya maikemišetšo ntle le mabaka le tšhogo bojato le go se dumele go kganetše maata a mangwe a mangwalo a tišago tshwarelo pele ga nako e swanetše go tšewa bjalo ka ideology le thuto ya maaka. Amen.
serete ke mogobe wa dinara ke ba Kgatla ba dira seso ba dira dikgong tša menyeng ke malana teng pudi tša go tswalwa mafahla mokgoši wa lla bophala borwa bokgala ka ga malatši ke rudi ba boratelle ba mma Kgatla moloi yeo Kgatla o thibile ditsela ke rama thiba difate o thibile ba makgabeng ditsela ba hanana ba šitwa ke o re ditlaela di wele ka metsing ke melapo wa molla digwaga ka ye kgolo ya lepelle ke tlogolosa ngwana malatši phepela ka ngwete ba mphe metse ke tla gantšha moša wa ngwana malatši mmaompile tšang ke le gae boreneng o raile borwa ba mmitša ba re moatlhuto ya melato tla wa tlhole melato age manapile age ke mmasenelo sa bakgalaka ke molobedi molo ba thaba tlou ye kgolo re tšeng ka sona sefela seo le lala o tšwele pele temane e la re tšwela pele ka fomeleri ya poloko ya bago re tšwela pele ka fomeleri ya poloko ya bago moli o lebitleng mme moya o boela go modimo mo o tswang gona morena wa rena Jesu Kriste morwa wa modimo o etše ke nna tsogo a ka sekebe a hwa go iša go sa feleng gape o itše mme ya sa kwe go morwa a ka seke a bona bophelo upša bogale bja modimo bo dula bo mo okametše mohlang Kriste a bogago botlhe ba le go mabitleng ba ba dirileng tše mpe ba tšwela tsogong ya thuo gobane naka e tlolla mme bakhu ba to tsoga ba sena go bola mme rena re ta fetola gobane se se bola se swanetše go apara go se bole le se sekgwa se swanetše go apara go sekgwe phenyo gobane ka moka rena re swanetše go bonala re le pele ga setulo sa katholo sa Kriste gore ye mongwe le ye mongwe a tšee ka mo a dirilego ka gona ge a le meleng le gore a tla re kgwetše re sena bosodi le senyalo re le khutšong morena o baneile morena o tšere leina la morena Kgatla etše o tšere le go le bjale leina la morena Kgatla amen re bušetša dithapo go mosepediši wa modiro a ye ka mo peakanya lapa e leng ka gona re a leboga moruti se ke sebaka sa ba lapa go tla go tlo felegetša mogalabje go tlo felegetša tatago rena moruti wa folofolo tše dingwe tša di fela e ka re di ba le challenge o tla ema ka mona braai ba lapa ge ba e tla ba tlo felegetša go roriše a re tšeeng go roriše rato leno re na le tšona di fela tše ba re file di-pamphlet a re di opeleng go tšwa mo di-pamphleteng tše ba fileng tšona
zebra side. Yeah. O tla kgona go feta ka tla wa wela nke bo dikologile ka kua monna and then we face this night after this night here our first night is well. Anti Jesu unampona akili huna ufole matsolo jale ki khotsi kami di kanya ohle kadukulu ga gohle kamukuma ana Jesu waka aguna ya sana naye kanya aka gohle kamufumana Jesu waka aguna ya sana naye kanya gohle kamufumana Jesu waka aguna ya sana naye kanya ka gohle kadukulu aguna ya sana naye kanya aka gohle kadukulu gohle kamufumana Jesu waka aguna ya sana naye kanya ka gohle kadukulu gohle kamufumana Jesu waka aguna ya sana aguna ya sana aguna kanya gohle kadukuluga kamufumana kanya gohle kadukulu gohle kamufumana Jesu waka
leboga re kgopela ba go tlo bea digare ba tle ba bee digare le ka no tswela pele ka sefela fao ge ba e tla ba bea digare grave mark. Grave mark.
re fihla mafelong. Re a leboga ba gešo sebakeng se re fihla mafelelong. Re tlo kgopela ditebogo ka moji mogari se fela ga e tla go tlo re fa ditebogo. Tate baruti ha sala ba bile le rena from Sunday ha re kwa bohloko bo bateng mo lapeng le bo kgephuthego ya moka ya gore thega the whole week se ba tlisa dithapelo mo lapeng mo le ba re tlo re khutatsa ba tlo re gomotsa ke le boge ditlo gore ba re fe papa wa mofuta o. I became a son in the family. I received all the love, care, and compassion. Ntse ba bua ka ene ba lebetse go tlhalosa gore nna le ene le Kagi le Tebogo we had something in common. Re batho ba dithuthuthu e be le motho wa sethuthuthu le ene o nana le tsona diaparo tsa Harley Davidson. Ke tshepa gore mo yang gona o tla khumana sethuthuthu a se namele. Ke le boge batho ka gore le bona le Moshe Kgatla gore ke be ngwana mo lapeng ke be ngwana wa moshimane wa bona mo lapeng. Ke le boge batho ba catering I'm sure re tla kwa re ba re tshwaretseng ko la ha mo ntlong la re tswa mo. Yo le kire se ka ra fella mo fela mo ko malapeng a mangwe a go tlhagile botlhoko re di ka mona re di ka ona mogwo ke le boge batho ka moka ba ba re thegileng ba banga ba kgona o tla mo ka rona re melao ya COVID ya physical distancing the restricted numbers at the funerals. Ona le batho ba bantsi beng ba benne who wished to be here with us but they couldn't come here. So ha re tswa mona re are going to tsaya tsela re tlileng ka wena mo re ya mo lapeng mo le re nwa tie ka borotho e be re laelana se ka ra nna nako e telele ni ka re batho ba pekele ba rile no ha re na le funeral re se ka ra rula nako e telele so re kopa yalo phuthego ya modimo ra leboga. Re lebogile bror ba ge re fihle mafelong sebaka se re fa botate moruti ba re tšele mogau re tsebe go ikela le nna ke a leboga ba gešo modimo a khutšwa le dire ka o loka a le tšhireletše ditseleng tša lena ge le boela magaeng a lena le fihle ka fase a polokego ya gagwe ke a leboga tate moruti. Kopano ya moya mokgethwa di be le lena go toa jwale o shaka o sa fele. Amen.
Dear